Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya esoe elok kak paluteriang naneki ia naritu karebar Indonesia. Mapamula mita makna tahun barue mega kejadian ia naritu engkana kapala lutuk Sriwijaya mak denek di Kepulauan Seribu. Yorawat tue tanggala asara ulang sedi. Engka topa lempelopor Kalimantan pada tanggal 10 na epa ulang sedi. Masebu bola na lalempe, mega copok na mani bola na colong. Engka topa kejadian rimajene ya naritu kedoi tanae. Mega bola masola inapa mitau eliso ribolana. Nasaba engka nang kalinga kareba makeda ela empi engka kedo tanae malak depi narioloe. Engka topa ritu bulu malepor pamulana mita makna tahun 2020 sedi. Ia naritu bulu Semeru. Makotopa bulu Sinabung. Na iya masyarakat monroe riset dena bulu nasalai manangi bolana naloka manjingkiri nasaba mitau manangi. Pekoni kareba kupala tora maneki kejadiannya rimita makna tahun 2020 sedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan berita tentang virus corona. Hindari ki virus corona, komelo mau piki tuo, pakai carana. Angka yasang virus corona yasi taku dicarita tawe maigari tahun 2020. Nasaba liwa bahayana. Bahayana virus corona aga reko nakene tawe angka dipirasai meke jingereng nama lipuno pakitai. Yamiro nasabari nadekna te nama ringerang mungkinna mate reko de namaiga ti dihurai. Yai virus corona mapamula di kota Wuhan, salah sedina kampung di Cina onronna pak balu olok-olok tuo. Tapi kokoro kabarakna angkatonna tahu nakena di Indonesia. Maka perlu tak waspada. Perlu diingerang kabarakna reko tahu nakena virus corona liwe gampang selecekeng. Nariko dia keteni watakalina wae elokna atau sedip pene andreang tahu terinfeksi, tapi engka carana reko melok hindari. Nareko mesurki pole bolata apa kiki pasampotimu. Aja na sembaran di andre, aja na sembaran di dia keteni. Sibelai ki tahu terinfeksi terakhir kalau melok ki mak disik di bolata kibisai macakak jarita. Engkau vena selama menemui te pole di bahayana virus corona termasuk di mana tahu Sulawesi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kareba maros angkasi riolo ala berita ia andi Muhammad Alfat Fajarmi meminasa palatuk kaki kareba lauriken. Mapamula bunga mutamakna ulang ramalang siare-are pak balu andre papa buka penoi wirilalenge jalan lantok daeng Pasewang ke Kabupaten Maros. Tungke eso pamula tetet telu arawanga angkana waktu buka mak dupa andre papa buka ribalu pamula cendelo palu butung pisang hijau es buah bepa dan nia andreang padangker dapat kengguna sapa lalle riulang ramalan siare-are poleri rangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwani bali bolaku matamai rumah sakit apa madui pole hak denenge. Artinya tadi malam
tetanggaku masuk rumah sakit karena jatuh dari tangga. Hindariki virus corona komilamo pikitu pakue carana. Engka yasang virus corona. Iya sih laku diceritai tahu maigai di tahun 2020. Nasaba liwe bahayana virus corona apa reko na kenai tawoi engka dipirasai meke jingareng namalipuno pakitai. Yamiro nasabari nadena te namireng-ngereng angkena mate reko de namaga tidiurai. Yae virus corona mapamula di kota Wuhan, salah sedina kampung Cina, onrona pak balu olokolo tuo. Tapi okoro kabarana engkatona tahu nakena di Indonesia, maka perlu diwaspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal, kelas 95, nomor urut 14. Tulislah dalam aksara Latin lontara dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia kalimat berita bahasa Bugis. Ia naritu